moji, dobrodošli u drugu epizodu. Ja mislim da je druga. Da, druga je. I danas ću vam pokazati kako igrati Fortnite na mobitelu. Da, ljudi, uživajte u videu i hajmo da se bacimo da vam pokažem kako instalirati šta? Fortnite na mobitelu. Mnogo je jednostavno, ljudi. Samo trebate se logirati i instalirati jednu aplikaciju preko Play Store-a. Mnogo jednostavno, samo ubacite Fortnite u tu aplikaciju, uđete u Fortnite i cijepate. Da, ljudi. Hajmo sad da vam pokažem kako. Idemo. Ljudi, prva stvar što morate uraditi je da uđete na Play Store i da uđete da pretražite i napišete sada veliko G pa E Force GeForce Now. Evo, može i maleno GeForce Now. Instalirate aplikaciju. Evo, najjače pišu ljudi, sve je top. Evo, ljudi. Tu su ljudi. Ne još aplikacija, ovo je Leon Đorđijevski. Napišu najjača, super, oh my god, this is so cool. Pišu su ljudi. Ljudi, i kad instalirate aplikaciju, upalite. Morate se prijaviti ovdje i ubaciti Fortnite samo. Evo, na primjer, kako vam to izgleda, vam pokažem. Evo, na primjer, sad neku aplikaciju ovdje. Breakfast. Mark us over. Evo. Connecting account piše. I sad vas prebacuje ovdje. Create an account. Singing with account name. Evo. Čekajte. Nije tako. OBTV. Password. A neću reći password. Za malo da kažem password. Evo, kucat ću, ali neću vam pokazati. Evo ga. Neće. Možda je zbog imena. Ja zovem Robert. Ako niste znam. Čekajte malo, ljudi. Ljudi, ne mogu sad tražiti ovu aplikaciju. Ali da, to vam tako ide. Mnogo je lako. Samo trebate instalirati. Evo, sad ću vam pokazati kako izgleda kad uđete. I ovdje će vam pisati play kad ubacite. I connecting. Connecting. I sada gamers ahead of you. Nemo se čuditi, neće vam ništa biti. Samo trebate čekati da uđu 20. Meni piše 29 ljudi treba se uključiti. I kad se uključuju se u igru. Evo, 28. Javim se kad se uđem u igru. Da. Evo, ljudi. I trebamo se pojaviti loading. I evo, sad se puni i uključuje se Fortnite. Evo. Imate Counter Strike 2. Imate Minecraft, ali Minecraft mislim da se treba plaćati. Imate puno izbora. Da. Evo, sad se pali Fortnite. Evo, sad ćemo obrnuti na opako telefon. Mislim, nije onako na opako, nego kao što se igra svaka obična igra, nećete naravno ovako da igrate. Sad će se upaliti igrica. Evo, ljudi. Pali se igra. Sad se tu učitava.
I ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svidao, iako sam bar pomogao, ako vi što ste provavili preko Epic Gamesa, ali vam je htjelo ili trebali ste čekati ovo. Nemojte to provaditi, trebate puno vremena čekati svaku sezonu, ovo se samo updateuje. I da, to je bilo to za ovaj video. Ako vam se svidao, lajkite i subscribe se na kanal. A mi se vidimo u nekoj idućoj epizodi. Pozdrav!